chibai ule voin hi me ni somni pakua sangni le somni pakhat inrin ni ani a voin le nimin lama Myanmar ram chung hun sang sanga thil thlang lang sar zolte han puang le ila tukin jingdariat vel khan Kachin State Puta O Township Longsia Yan Khua Phemma Hmuna Military Council sipai motor inzui chu KIA Brigade pakhanna in lambuna an ka thu hriat ani anin kapzuya silari po hriat tur omreng khuanen a in hlatlawa sipai motor pahnih chu akanga sipai lama in hliam anom thu po hriat ani ti in tual chung mi pakhat chuan a soi ni in RFA chuan atar lang ani sipai somthum vel chuan na motor inzui chu puta u khua atanga ranchuakin mel sompanga vela hla khua an chu san hnuwa kongpuya an tlan lai chu ka an ni nimin me ni somni pariat po khan KIA lam chuan puta u khua a Military Council sipai LIB 46 omna hmun chu laipuin voi ni an sai thu hriat ani bok Chin National Front CNF le National Unity Government te chuan thunai na ponglak tu Military Council paithla a Federal Democracy tundin nan inremna thuthlung an zia thu don ani National Unity Government NUG le Chin National Front CNF te inkara dictatorship paithlang na le democracy tungding tura thodun na le inremna thuthlung voin me ni somni pakua a ming an zia nan thu NUG chuan thu chu asiamani chu inramna chuan National Unity Government le Chin National Front te inkara in pomton na recognition nei inza ton taka dictatorship paithlak le Federal Democracy System mangchho thei tura in tuklana be chana thodun tur ti ani baka thildanga thodun tur poimo taktak te po ziatel ani Kaya State luai kolama ral tlantere son pe a tanpui tu mi pathum an bo Meni somni paruk khan Kaya State Dimo So Township luaiko khopui atanga thipo kalong kholama ratlantere son petu driver sainlin lin u kumsomni pakua mejin thu I kumsomni mi le nanda u khin kumsom pakua te chu tanpuina re son an pezau tlailama an holam chu tun thlangin luaiko khopui an lo la thleng lawa biak po thai an ni lo thu le sipai ten an lo man ani an rin thu PKPF te chuan an soi ani Sakain region Kango a inkana a thlen nu khan sipai terrorist ten civil mi thatin an halsak Sakain region Kango township a Kalemio le Kango inkar nangkha le yehla yuwa kho inkara sipai ten in pathum halsakin civil mi pakhat an kaplum hemuna hian sipai terrorist le kale PDF KRDA te chu nimin chonu da nivel khan an inkapa sipai te motor policy nga pakhat chu akanga thile hliam po an oma wangin sipai terrorist te chu an hnung tola an bul nai kho a in te chu an tongpong ka chiama civil mi pakhat an kap fu a omna in chu an hal ngala abula indang pahni nen in pathum akang ral vek ti in mita mutu pakhat chuan a soi ani tin he hmuna vek hian nimin tlaidar level khan sipai te le PDF te in kap chhun zom le in CDM thlop tu zirtir tu pu somin nai uwa an kap hluma sipai lama mi panga an thi a mi puilama mi pathum an boral thu a hmuna omte chuan khitten media an hril ani koktu dalan emo USDP party hroi tu te an that zel nimin mai somni pariat chohnudar kharle achan vevel khan Sakain region King U township aimpo chi venga sipai party leader ni thin u ong khain chu mi tu ti hriat lawin mi tu ti hriat lo ral thom keng mi pahni ten aluwa an ka awangin athia he thil thleng chungchanga u ong khaya chung te chu sipai lamin an sahim na zon sakin mundanga anda sona khochunga mipa zongjong khu a an omngam lo sipai ten tol thatu zongin mipa zongjong an manang ti an hlawa an tlan sevek ni in mi pakhat chuan asoi he kho a NLD party ya aphu sapol te po sual sipai te anon chet natlawin an biruk vek thu asoi telbok ani renguna school pakhat akangral Nizan meni somni pariat zan khan renguna Mian township number 1 venga middle school number 2 a thaka hnita kangmai achuaka zirna in pakhat akangral Nizan khan he school chunga hian bom voinga vel apuaka akangral ngal bok ani ti in a chevela omten khitin media an sila hemin hu lok hian sipai te harun kalin miri krap nan silai an ka pu chiam thu an soibok he bom puak le kangmai chuak hi tute ti nge ti siat alani lo Buddhist temple chunga omhun khuar sipai terrorist te chu mi tu ti hriat lo ten an kap ni zandar sarile achan vevel khan renguna takita township a
zina ban aw Buddhist temple chunga omhun khuar sipai terrorist te chu mi tu ti hriat lo ral thom keng ten an kapa sipai te hi an thi vek mel thu a hmun om te chuan an soya zanria kan eilain silai arun ripop popa bompuak ri te po kan hria minit sompang chung vel an in kap ti in a soibok ni zan vek khan renguna chimin dain township mi tu ti hriat lo ten sipai terrorist te hi an kapa sipai pakhat thi in pathumin hliam an tur bok ani renguna in Saint Township bike chuang model kumsom ni mi sipai ten motorin an sulum ni zandar ko le achan vevel khan renguna in Saint Township pauto wa bike chuang tlangwal kumsom ni mi model that aun chu sipai ten check tuma tidin an tumlain atlantlanga sipai te hian sipai motorin an uma natakin an su'a bike a chiat vek baka har chuak zo to lovin aboral ngal thu mita mutu te chuan khetet media an hril ani an chung khat lein hnai nula pakhat chuan sualna nei lo mi puite rong takin in thata he tlangwal kumsom ni mi lekhi nungdamin in man thaireng thi khop hiala in sut kher angai emni thilti sual anei lo chu thuran chan le wang omlova tual in tha zelna herama hian engtin nge kan omngam ta kang na thok tur po in engtin nge pon kan chuangam ta kang ti in social media atar lang ani an tha tak thet aun hi Stars and Models International renguna modeling zir chuak ani a Mr. Global Teen Myanmar sangni le som pasari le Prince and Princess International Myanmar sangni le som pasari a khan winner aloni to ani Barmarama Military Council sipai ten media lama thok mi somria chuang an man to nimin meni somni pariat chonhulam khan Mandalay khopuya media lama thok photographer telin mi som pani te chu sipai terrorist ten zongin an man thu hriat ani thurhetu pakhat chuan vo in chonu khan Mandalay chiang I taya san aunan eya kot ro number rian hi le ria thum hi le thum in kara an ron zonga an manta ani an vain mi som pani anni ti in asoi an man te hi mi pa som le maichia pani anni a photographer hi mioti ha cho ani Mandalay Police Station number 2 an hruaya hetiang hian Myanmar Rama Military Council junta ten thunaina an ponglak February ni khat atang khan media lama thok mi somriat chuang an man to a mi som level an la hrian zui reng thu hriat ani man tok Myanmar lem chan thiam te khes kalzel dan Myanmar sipai tena an man tak lem chan thiam PTU Indra Chojin le meto khaimi pathum te chu Ramdan Pui section zanga le panga e in thu boy an siam saka meni somni pakhat sangni le somni pakhat khan kota an khes pudlu ani thu hriat ani painta khuna ukil advisor ukhimau min chuan PTU Indra Chojin le meto khainte pathum chu Ramdan Pui section zanga le panga e manga thu boy an pudlu thu soin Ramdan Pui section zanga le panga e veka anman painta khuna khes chu mainili sangni le somni pakhat atangin nizale somria chungin kanching fel thayang ti in meni somni paruka meeting na alo soi to ani ukhimau min chuan lelama chuan heng thu boy te hi an ukil te le kaini lampo ni se thutluang pa ngai anga kan ngai maina a mainili atanga nizale somria chunga chingfel turin thutluk na siam ta ani a zuni kwa khian a hek tu police captain miomi aunchu dokong miotet mio pain township kota inlan turati ani ti in asoi ani chuba ka khes phania thu boyan or tir tak lemchan thiam yetaya ero chu lata township kota le mayangkong township kota zuni khalle ni thum khian a in london thu hriat ani bok heng artist an man tak ta hi lungina a than pa ada an ni a an thiselna a that thu le thudik lo vorchuak lo turin an ukil chuan asoi thina chuba ka Facebook lama rin thu in an lo post chiam thina kota kar khata voi khat emo kar nia voi khat emo kan kal thina an thu post ang em chu ani san lo har san na em an tok san lawa dam hrisel takin anom thu an ukil khimau min chuan asoi ani sipai sarkar hian April ni thum sangni le somni pakhat khan lenchan thiam hiya tai chu rengun mayangkong township tamain kongpeng thuama anmana April ni riat sangni le somni pakhata lemchan thiam painta khuna chu achena ina tangin an phi chuak le lopa PTU Indra Chojin le meto khain chu hek du te awangin April ni kuwa sangni le somni pakhat khan an chen na in atang vekin an tham chuak le ani chu tiang bokin meto khain po April ni som pali sangni le somni pakhat khan Military Council ten an man le ta ani
tuna chuan an khes te buai puin an man hlel chho hle a sipeilam hian engtin nge chuan lam an siam anga sum engza chi ange an sen ral don ti po hriat thiam alahar ri hle ani muko damdoi in ho tu doctor chuan a staff CDM zom te chu damdoi in lama kirle turin anor na sa hle ti hriat ani muko damdoi ina hian medical staff zale somruk chuang an oma chung zinga zale somthumin CDM an zoma damdoi in ho tu ber doctor tazomin taile midangin vo beta anor na sat em awangin staff som te chu na thok turin an kirle to a anina taka chuan military council lamin CDM om te chu an mana nan CDM hola in an inte an lo ko muwa section zanga le panga e manga man theina arrest warrant chu ani awangin CDM zom tam tak chu mundanga an bibo ani chutiang chuan sipailam la in an chungte mana an lo vo zui boka CDM zom medical staff pakhat chuan hriatir na le kauna le kha voithum vel ziaka impact ani thina chu le kha chu damdo indangin an chualo nilovin an ziaka ma se minron thon lo ani hriat lo chuan kaini zokin le khadong renga kaldu lo emo min ti thaya chu an tum dan po ani mela le kha chu office a an da ringota minron thon lo ani kan hnuai thok staff te chu an thona phone atangin an chiar sak boka na an chan thei thu le an chung te ngai tu turten an ni chuan chang ngai tura an ngai to ani damdo in how to berin an thil ti ania phone ero chu staff nurse lamin an phone call thin ti in asoi ani damdo in how to doctor tazomin tai chu military council pek promotion pomin mundanga deputy director na chel tura inson atum thu hriat ani Macquarie region Tangduen chi khua politics lama in mang tak pakhat chu anman mai theilo awangin anu jok anman thu hriat ani meni somni pasari tlai lam khan Tangduen chi khua mountain veng pakhat na om politician kopim phio pain chu military council sipaiten mantumin an ina an wakala an hu zo mai lo awangin anu do sain ti ra chu an man ta ni in kheten media chuan atar lang ani kopi phio paya chuan zandar kwavela sipai chu kan ina ron thlengin in an hual bet ngala NLD campaign hun laya kalotel awanga minron mantum an ni hmela ina ko omlo na arai to a min mu tak lawa chuan kanu chu an man ta ani police station lama an hroita nge ni don an man hnu atanga darkar somni pali thlengin kan be pop thei to lo ti in asoi ani chutiang bokin rengun khuwa apo politics a in mang kotin thwe pain chu an man mai theilo awangin anu domi nge chu sipain an mana section zangale panga e mangin kumthum chung zeltang turin achung thu an rel ani People Defence Force Southern Command Noya military training batch khanna zo ani thu hriat ani National Unity Government in adin mipuiveng tu pol PDF sipaite omna Southern Command pola training nei chu nimin ni somni pariat khan akharna buat sai ani thu NUG chuan thu chu asiama he training kharna a hian NUG sarkar hnoya Home Minister Ulwen Kolata thucha chiar chua ania NUG chu official sarkar ani thu asipaite mipui pomle nem nge ania ramle nam mipuite ta nuna thapa military council sipaite chu andole thaingai tur thu te chu soilan ani People Defence Force hi Northern Command Southern Command Central Command Eastern Command le Western Command tia panga attention ania heng command unit in hnuaya hian infantry battalion te an omle ani Chin state ta zirlai no pang sangruk chuangin admission antifel to a sikul zasari chuang hon thai ani tur thu hriat ani Chin State Education Director chuan meni somni pali atanga ni somni pasari thlengin sikul no pang sangruk zali somni paruk anon lut to a hei hi state pumami ani a sikul chu zasari somsari panga vel chia kan hong thayang chu po chu ala chiang lo kan bai sei ringota jun ni khata zirtir tu lamin minron zom dan a zirin achiang chawang ti in asoi nikum lama khan Chin State pumpuya zirlai noi khatvel an oma jun ni khat atanga military council lama sikul hon atumna a hian admission ti du lo an tam hle ani Chin State township pakua mindat kan palet le thantlanga chuan tuma sikul lut an om lova mundanga chuan tlema zong an om ani tundin hmuna chuan state chunga school sangkha zanga somparuka sikul zasari somsari panga chau hon thai nima se sipailamin CDM zom zirtir tu sangli chuang an suspend to awangin zirtir na konga harsanna aom thai chungchanga director chuan
tunma kha chuan zirtir tu za an omlai po in dailo na a om thina tuna chuan achan vevel chau an om to a har savia wang ti in asoi chinste ta hian zirtir tu sangkua zaruk somruk pasari omin CDM alut sangli zani somthum pasari te chu sipailamin an choltir vek ani chinste ta chuan paletwa township a school lut an tambera adota chuan tadim township ni in falam township chu apathumna ani kalimiawa sipaite soi saklum kumimina chanchin kim changlo ngai thla ila meni somni panga sangni le somni pakhat nia sakai region kalimio khopui tasi kho a sipaiten an soi saklum tak kum somthum pakomi kumin mina vuina in khom chu meni somni pasari sangni le somni pakhat khan a chen na in tasi kho a man ani kumin mina hi meni somni pali sangni le somni pakhat chundar so pani vel khan miota venga bike workshop na atho lain sipai rualten anman taringot kha ania heta anman nu hian kalimio sipai mun pui daka sa mun lama an suai thu achung te chuan an soya zanlamdar riat vel thleng kha chuan achung tenen phone in anla in bepop thaya konmin mina anman chan nia riat dan chuan kalimio state high school number 6 a bompuak thula a khan mi panga ten anrin hlel thu an report awang ni in an soya ati le ti lo andop thu achung te chuan an soi achung tenen zandar som pani thleng chuan an la in phone thaya ma se atuk me ni somni panga sangni le somni pakhat jingdar kwa vela phone call an handong le meu chu sipaiten operation room a arwang anon lak tir tur thu alo ni ta zoka thudeng khong thak an han ria chu an tuar thiam lo hle ani ni thei hian an thelwa oi har an ti tak zet ti chuan an chung khat leina te in pun khomin motorin an phur hota ani en se om an ti hle a an soi sakna nu ma om nuk mai ti in achung te chuan an soya sipai zinga pakhat chuan kumin mina boral chungchanga alaina thu le asun pui thu te soin chengnoi nga ralna apek thu achung te chuan an soi ani kunmi mina hi kalimio mio ta veng na chong kong kam sareita manaw mingvo in bike workshop honga chung ko chom thin ani hi kong zona a po telngai lo le mingoi choi om mai thin ani a hek tu ten an thiat sual awanga nunna chanta ni in avuina atel athian pakhat chuan asoi sipai dodal na a chethin chu ni se thukat dalan kok tu te thiat sual awanga hetia aboral ta hi na kan ti tak meu ani tunnu a chuan hetiang hi om to lo ram se kan ti tak zet ani ti in afarnu chuan asoi kumin mina hian he a bike siamna summu atang hian achung te achomni tin thina hetia om to lo chuan akal san tak anu puile no pang pahni nun kong hi ngai to om tak ani ti in athen omnu chuan asoi ani kalimiawa kong zona a hruai tu pakhat chuan sipaite che dan hi chu a over deuh ani sualna nei lo manin an ngai sa hrepa anu a ruang la turin an shil chu ani avan rap thlak thin tak em atia tuna boral ta kumin mena tonpo hi omjanei lo engma in nam noina nei mi alo kha ania arun thlak khop mai meni somni pasari sangni le somni pakhat lai lamdar nia tasi khuwa thlan muala kumin mena vuina hian mi sang chuang vel an kal khoma kumin mena nupui chuan sipaite che dan le he revolution hi atop thlengin beiturin kadua generation z le generation y te po hian kan hne ma lo thei top i chu ram samang u ti in acha mol ani kumsang ni le somni pakhat February ni khat atanga military council in sarkar na anlak atanga anmi man le soi saklum tak ta hi ni khat thil thu a po mi somni pakhat zet an thi thu political prison tanpui tu pol AAPP chuan atar lang ani tuna chuan thungainom tak ziak thin tu putluanga chakchuak ziak China in Coco Chun Islands lama bu akhwar le ta ti thu lo ngai thla ila China in Coco Chun Islands lama bu akhwar le ta nimin khan sipai council sarkarin thunaina apong lak nu in man mo takin sian state ta Myanmar le China in rina bul tan luen lui chunga kunglon mekadam project siamin megawatt sangkha le zali pechuak thai hydroelectric project chu siam phalna ape a kumsamli chung China sarkarin ata angin aram leilung zongjong chu anei don ta a Myanmar mi pui ma khwa thlir hau lovin natural resources sipai thuak tholten China hna an thal le ta ti thudon ani tin Rangoon region huam chunga Coco Islands hi dan lo takin China sarkar People's Republic of China hna mantir ani thu chu chiang takin hriat thoi ani le tabok hei hi sipai council sarkar le
The People's Republic of China sarkar chuan an phanasa hle China chuan sikin intelligence gathering station hi Great Coco Islands a alo bun reng hi alo ni a hei hian Indian naval tele quad ti Asia dam pali inzom Japan Australia USA le India te hmalak na abul hnai te a Andaman and Nicobar Islands a anral rel dan China chuan a thli thlai hnai theidon tlat ani China chuan chu enthlang station mangin Indian Ocean chaklama longvei vak abik takin Bay of Bengal le Strait of Malacca inkara longta chu chiang le zualin athi thlai theidona South China Sea lama tuipui ahum halna chu nasa takin apuidon ani chuti mai alani lova Indian Space Research Organization Sriharikota le Defense Research and Development Organization Chandipur hmuna omkha anchet lakdan arhachiang le zualdon ta ani Chinese Navy chuan Burma Navy malakna anga inchalin ruah manna lian tham tak Plains of a Maritime Base hi Coco Islands a alo nei tareng ti mu chua ani Sipei Council sarkar chuan China inrolna Navy Post emo radar mang civilian station hi Coco Islands a omlo ti in atangtlat thunga ma se civil mi zinvei vak tamlo na hmuna airport lian tak runway zau takle CMM han nei bok hi civilian tana mason na infrastructure chu ani arin omlo ani thukan mudanin tun hnai te thlathum chungin Myanmar Navy long lian tak te chu kartin mai rengun atangin Coco Islands lama ankalin an horenga Burma Air Force te transport aircraft te chu akhat tokin alu chuak reng bok ani Coco Islands hi thliarkar som pani vel inzom khom ani a thliarkar lian pali vel hi chu azau tok le a Bay of Bengal mar saklam le Andaman Sea inkar che a ani Myanmar mi ten he thliarkar an siat larna ero chu damchung lung intang te da khom na mun ani thina General Niwina Sipei sarkar do daltu Burma writer lar tak mia tanti na kha kum somvel he thliarkara lung in alo tang to ani Coco Islands hi Rangoon region huam chunga township pakhat angin sangka zukwa somkwa le pali atangin puan ani longin darkar sompanga vel rei thanga kalngai Rangoon atanga KM Zali sompali Meljani le somruk ahla ani a atira chuan thliarkar tangkai le mantlak ani lemlo thliarkar bul hnai vel hi longlian choltlak lo khopin lungtolot te chu tuifin riat atangin alor teu maya speedboat le taikwang long mangin anin thiarkai thin tuna chuan longcholna changkang tak harbor thatak ani to akal to te soidan chuan Coco Islands hi anuam ema a hual tu chevel tuifin riat dumpol le kol valen cham ava inzoma zoram khovel le khabujiak tu pukei voma nupui pidari thil mu angchia ani mel ani thliarkar sompani zinga kalphalmia lo engamazat a oma number somni pariat Myanmar Navy base po a oma ansipei family tenen an oma school le damdoi inbaka Buddhist temple po a tourist lodge le resort siam ani a tourist guide somthum velin anvil reng ani he thliarkar hi Myanmar king ho ta ani a Andaman and Nicobar Island po Burma king ho ta ani chin arem chan huna kan la soizaw anga Burma king hoin Portuguese ho hna an lo man tir to a kumzabi som parian navel khan East India hoin an lo op to thin bok ani Coco Islands atanga naite KM somthum vela hla hian India ramta Andaman and Nicobar Islands a oma an khopui chu Port Blair ani British sarkar laka helho kha sangkha sukwa somnga le pasari vel khan he thliarkara jail lian taksiamin an lo khung khom ve to bok ani China hian Myanmar sipai maikor voin geographically a poimo le military strategic location poimo tak Coco Islands lama bu alo khwar nghetin upgrade na athok ti hi satellite photo atangin evidence amteu tamaya nakin huna chuan Coco Islands hi Myanmar mi puiten anchan le a hlo hle mai ole khati jongkha voina chanchin thar kan ngai thlak theide chu ani a ngai thatu te ponsol le ti diklo te kan nei chuan comment lama bin siat tir turin kan ngen a cheu in zawain mang tha ule